May we choose to sit at the feet of Jesus. At the end of the day, okora exercise okulya ebyokulya ebiribyo murgabyo kulya bisikire mwagwawo minimize sugars. Nyenda kubashaba umwana mugende mukwate iki zakumanya kugaruka ahabwo ibyo kweganira hangu ekitendero cyo kushaboko no kureba kwe n'abacyara kokore tubebe ecyo kureberaho turunyo mu makazitu kugendera mu bayiburi muri abacyara bona bo mu bayiburi nibakoro mu muhango. Julai 10 omushalo longogwa nane mwekisya amunani mwana bitu tubegese kushoma Bibuli mu ndimi zabo olulimi rutakafa tukwe mwena nishabangu turonde Bibuli ezo twentu itekatekamo